HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote tuni main sim gup ni khu a Eimi Times sa kon chule wanoi Thusoh chom kilah khom phabem ho zan he sunun dan somle minute sanvelchun BJP Northeast in charge le Orissa a Puri constituency MP Sambit Patra lamka ahung khurjin hi amma hi infara kon helicopter ahung a BSF subsidiary training center gangpi mall helipad mona alam khaunte MLA 58 Churachampur in analam dot in hi hichi akunjun wungjagin walte MLA Thanlon SC Chenna in dorkas venga achilhon in hi Dr. Sambit Patra chu Thanlon MLA pato akimutu in hilla epithu a angkimu pi hi het hi pon hi ginjan umta thulut kimu in asaina achun MLA pu sit vetna hung hi etin hilla geldo ding khachu so pi Delhi tu pi akizan a an umlaiza sit vetna neilova lamka khupi a ahung hi thudang akholim pi inumna hiteding in ginjan umta thulut chun asaijin hi Hitizo chun Sambit Patra in Churachampur SC MLA alam khaute train in hiltang muna akiholim pi kin hi lamka khupi sunga MLA te ne kimu pi zo chun BSF subsidiary trading center gangpi mul a zing an anepa in hicha chun Jomi Council Chairman Bunsun Noklak le Kuki Zo Council Chairman Henlianthang chu an achang che hona kimu pi in hi Henlianthang thanglet Turban Kuki Zo Council injong BJP Northeast in charge Sambit Patra akimutu pi in hi Amani kimutu petchun Sambit Patra in chamna umna ding thu asay paising in KZC Chairman in chamna umna ding a justice ummasat nga hidan BJP lam kai puchu asay pi in chule chamna umna ding a government third ki gudu azo senung la hi a thinghangam kyu hilova Manipur phai chamazong afswa koiding apoi modan KZC Chairman in Sambit Patra chu hesa in hi Manipur a highway ho honding Patra in apotna achun KZC Chairman Henlianthang in ke hon me ho hi ka sopi banga kanigel wangwin amhon e gal mi bol tawin itin amazong la kagam sung wa gal mi bola e bol ho kalu sa thelo diu honjang ko hon lo diu hi tin asai pi in hi iti sang chun kuki te kabit na ding uwa kang azing Union Territory chu nei pizing uvin ti a KZC Chairman in asel hi cho thu chu dialogue phatle isei du hintin Sambit Patra in adompun e aketin hi Dr. Sambit in jetsi team ho akholimpi na achun gar sunga mai tharle achang ki gudo ho nungmu ki dang poi modan le Manipur sunga chamna dei koi hi he do alo poi modan asejin hi Langkhan jetsi Chairman in Galzi agan te ha san ho thu ahung khuljin lam kai pa an he sa tolhon in hechi amon ta a thil dar he chin hin chamna umna ding a lampi khan hung hi ding a hi tin an sejin a hi Churachampur akun helicopter a infal alel hunchun Dr. Sambit Patra hin CM anahi ambulancing in mun luwang sangbong muna anachi in hichimun ajun MLA phapto ke khom na ane uvin hi hinla koi pangchule ipithu ke holim hi he chen hi pon hi alangkhan MLA sapam kunjan kesol le ke ibom cha chun Dr. Sambit Patra to ke khom na chu Manipur a chamna umsa na ding thu ahin government tha tundo na ding akisei poitin Thusoh mi ho thodo adom bun na hona chun asailhon in hi geldo thei chu ahile BJP MLA le akiloi pi political party MLA somni lekhan hin president's role la du a government sim du a kit na ding a Prime Minister Modi le Home Minister Amit Shah lekha na pi u hi hinla kuki MLA som mla Churachampur MLA nibo akimu pi adang to kimulova hakile hin mi pi lungsunga thudo tampi amdo sa in hi Kuki MLA som ho hi mail hele kuki kaki khantaw ve kacheng khom thei to po ve ti a aizol khupi a ki ho khom na ne uwa separation administration ding a center government a mo po ho lekha an pi u hi jan ha popular government Manipur hung umdo akitle hichi MLA hon epidin mun ala adu hitam ti hi mi pi lungboi na khat chu hi tai
Chief Minister Anihi and Singh lik audio tape to kisaya court henga kipilut Central Forensic Science Laboratory CFSO report to ata Aheloute akichi sepoitin Supreme Court in a season hitokilhon a government in hichi report authenticity to kisaya hin velvet na report tha ahin pilut dig in Supreme Court in government to pe anazin hi Chief Justice Sanjeev Khanale Justice Sanjay Kumar Makaina bench in hichi FSL report hi credibility ekivatni ti a sailon hi cha audio ti mahi currency in Manipur turgal hi amatil do a kona hong ki pandan ase hi center a kona thupi akila a hichi audio ti hi velvet na nei devin court in Solicitor General Thusoh Lakhom thu apin hi hichi hi ipiham na officer ho to anaki ho to asunga ki ji ho na siwa na officer to ki ho to inlang a report hi betchil da nei kin in report tha hin pintin HTC report to ki saizin court in meta thu api ne hi meta injong hichi report ki ji ho asim nai lo zin ima ka sai theipon comment ka pi theipoitin a saizin hito kilhan judiciary hi han government in hizok lai koima scrutiny a kona asel do theipoi ati hi HB Kuki Organization for Human Rights Trust in petition for abol to herring ane ahin hijahi petitioner ho thalenga advocate Prasan Busanding ahin court supervised special investigation team SIT in hichi birin audio tape hi kholna anai dinga nge na abol hi India gamsung Jammu and Kashmir pahagan muna kalgu bolho buluna zia tourist mi somni lagup lam in thina anatu tokilan in United Nations Security Council Pakistan in mai mo analin ta atu ta hi India in kibuluna chu Pakistan gamsunga pansa kalgu bol Lakskar Taiba hon atasot the resistance group ho natu hi ti aphondo jingchu Pakistan in anilkal in hi UNSC in India gamsung pahargan muna kibuluna chu sangta demna anay na bana themo chantheya lomta terrorist ho chalo na hitia phondo na anay za themo na nei ho adolta thutan khumna nei dinga anasodo u hi hinla Thusoh chu Pakistan le atho China ha pan hu na wang in final statement Pakistan min pan lovin chule India pan hu natum lovin Thusoh anay uve ekiti UNSC Taukhomna India's permanent representative to the UNP Harris in Hat in Pakistan dem na analizin Pakistan hivanuiza terrorism ki patnamun pi hi anati aman asay ben Pakistan in UN designed terrorist somnival ava ovin chule gamgi khelam pe sosit na zong atos zungve ati alangkhan Pakistan in UNSC Taukhom na sunga panpiding ahol jingwa in koima athop ding ompon gamte ni ki ka akibuina asaw sanglaw na ding ngi na anay jingwang vin buina thua Pakistan in independent investigation na ding ngi na abol apompi di povin hi Taukhom na akon mudo thaichu vanoi mu Pakistan ke mancha dan daisa lo na le ning na pandan mut thejin in hi vanoi za chamhat gam thanai ta dia United States United Kingdom Russia le France hon India ki buluna chunga hat in dem na anaisun India apan pinaw zang anapong do ove Middle East gamkai sumbuina asanjinga kyung oto na zong amachazing laizin Iran in kalman cha changkang ta anay tha ho vanoi muding anasodo kinovin hi Iran state media ten anasodo nawa solid fear ballistic missile Kushem misharti henu atha ho kapdo na anivin hi mishar ho chon sa ta update na bolzo uwa patip na anay tha u ahin kilometer sangkhat la zani Aheloute Mars jesagile som nga chan lenglung zo the hi patip na to kimat in Iran Defense Minister Aziz Nasirzadat in bulu na ho thanai ta dombo na kinading ahi atin hi Hichi kusem ballistic missile asim thau hi hata aphat to kitu update ki bol ahina chunga defense layer le anti ballistic missile atho to ki koi hozong bailam cha alen khup theiza a target namun ki tu ta phut the hi ekiti Iran tempatip na hi United States le
Israel to aki kau nitina ahoy mo zinga chule United States to nuclear program to aki hol na anay thilhan lo to kilhan a bailam cha ahong ki bol ko the uwa tolhana a bolovin aki say e Iran Defense Minister pun asay ben a gamhing ho to aki thim to lo na imacha aki nay pun hinla gam kai sunga US bases ho tumnawang kinay the hi ati Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu security cabinet in Gaza Strip pumpi to panading comprehensive military plan to patsana ananaitan US President Donald Trump in gamsung avil masangaya at jilha pizingu operation jahata a khosa bethewin kiseze hich plan dungzuya chu Palestine mi asanga simho chu thanglam Gaza mona hunama chundo na dingjong apang ekiti kitu uta Israel security cabinet in apasa to gonchu Hamas gagu bolho su manghil na dingle gahinga ke manhentanga umho thado na ding ahi Israel te ki gunhi US President in anapondo vanoi mi tampin anagel boy Gaza gamsung US in atopa ami te toldo agamsunga gamnum ta sodo din ti anugot to ki golin au win hi ekiti hinla hechi drum ki go na chu vanoi gam tampin adai sa mo na chunga United Nations Right Group tampin hata ana zada over sezo lo khoma humanitarian lama kho sidinga an seina banawa boinhi a kho sit sa hin khotam pi man thana hunglung ding a hi atiu hi Gaza gamsunga boina zia tu ni chana mihim sangsom ngal asangni chunglam in thina anatu a hitan chule mi zala a 90% vel hi chenagi na nailo galzam so dolo u a hitai dunya ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chebe